Ejo kuwa kane ambasaderi wa Amerika muri ONU Linda Thomas Greenfield yavuze ko Amerika yagiye igirana ibiganiro byinshi n'ibihugu byo mu karere kubijyanye n'intambara muri Sudani, harimo no kwibutsa Iran kutishora mu ntambara. Abarimu b'ibya gisirikare b'Abarusiya bageze muri Niger kuwa gatatu mu ndege yuzuye ibikoresho bya gisirikare, ubwo igisirikare cyafataga ubutegetsi cyashimangiye umubano n'Uburusiya. Umuryango w'abibumbye ONU n'indi miryango ifatanya nawo watangaje ko kuva muri 2020 muri Centrafrica hatangiye ibikorwa bishingiye ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ubu imibare yatumbagiye iva ku 9,200 igera kuri 25,500. Abahanga mu bya siyansi bafatanije n'abahinzi bo muri Kenya barakora ubwoko bw'ibishyimbo bishobora guhangana n'amapfa. Imbuto zishobora guhuza n'ikirere cyaho zishobora kuba zije nk'igisubizo kijyanye n'ihindagurika ry'ibihe. Tukiri muri Kenya, Eliud Kipchoge uzwi cyane mu mikino ngororangingo yo kwiruka marato yatangaje ko yizeye gukora amateka muri uyu mwaka mu mikino Olympique izabera i Paris mu Bufaransa.